Mabuyani, munjani, salibonani lonke muli eZimbabwe. Welcome to another episode. Igama lami nguMwebesuthu Macho. Uthi ngiqalise i-confession endiphathele yona elangeni lanamuhla. Salibonani Machongo, linjani mntanami? Hayi mina ngiyaphila, ngijabulile kakhulu ngalolu hlelo lwakho. Lami ngithe ngikhulume izinhlupho zami. Mina ngisuka eFelabusi eSilalatshani. Ngileminyaka engu-62, unkosikazi sowatshona kanye lengane zami ezingu-3 sengisele lo yedwa. Kwathi ngomunye umnyaka ngahamba kwenye inyanga esigabeni. Ngangifuna idivisi lokulima ngoba ngangingatholi kahle emasimini. Ngalokho lami ngangifuna ukuvuna kahle ngibe lendumela lesithunzi esigabeni ngoba babengihleka bengikhangelela phansi ngenxa yokuthi ngangingela lutho noma izifuyo zami zazisifa okungachasisekiyo. Ngaphiwa idivisi kwathiwa ngiyeligebhela phakathi kwemasimu. Ngayenza njalo kulowo mnyaka ngavuna okwamangalisa abantu abaningi. Ama-field day ayesesenzwa kimi umnyaka lomnyaka. Unkosikazi kwami wagula okwesikhatshana esincane wabetshona. Ngelanga lona lelo etshonile ngaphupha idivisi lelana ligcwele igazi. Wathi ebekwa unkosikazi ngaphupha njalo idivisi lelana ligcwele igazi. Kodwa ngambona isithunzi somfazi wami sikhala eceleni. Amaphupho la ayalokhu esenza njalo isikhathi eside. Ngagcina sensithi hayi ithi ngihambe enyangeni liyana ngiyebuza ukuthi why lokho ngiphupha idivisi mphuphe lo mfazi wami ngiphupha futhi njalo idivisi leli legazi eliningi. Ngalokho-ke ngahamba enyangeni liyana ngafika ngayibuza ukuthi hayi idivisi leli ngiphupha lilegazi ansazwisisi ukuthi kuyenzakalani. Inyanga liyana yanjela yathi idivisi selifuna igazi ngoba selisebenze kakhulu. Ngayibuza ukuthi why lingantshelanga lokho ngize ngilithathe lolo divisi. Wathi yena ezinye izinto aziyenzi ukutsho umuntu yena uzozibonela yedwa ngebhashi lakhe. Idivisi selibulele ingane zami ezingu-3 sengisele lo yedwa. Kunzima kakhulu ngoba kulezinye izihlobo ezafayo ngendaba yedivisi lelo. Ngoba idivisi lelo lona lifuna igazi. Laqala lithatha mbijana libulala mbijana khathesi selibulala izihlobo eziningi. Ngibona izipoko zabantwana bami lonkosikazi. Ngicela uncedo ansakufuni. Inyanga eyangiphayo lelo divisi seyafa. Ngake ngazama ukudinga usizo kodwa bayayehluleka. Ngidinga usizo zihlobo zami ngoba ngitshona lazo ngidle lazo izipoko. Ansakwazi ukuthi ngenzeni. Indumela ngayithola. Isithunzi ngasithola esigabeni. Kodwa unkosikazi wami engangimthanda kakhulu sowatshona. Ingane zami ezingu-3 sezatshona. Lezinye izihlobo zami sezatshona ngendaba yedivisi lona lelo. Ngagcina ngingasabizi ama-field day ngoba ngasithi ama-field day engathwa eyenzwe endlini yami. Ngangibona izipoko zabantu abami lonkosikazi babebhoda. Kwakungenza ukuthi ngihlanye ngicine sembaleka. Abantu bagcina suspecta ukuthi kade yini okwenzakalayo. So ngicela usizo muli eZimbabwe. Okay. So yiyo i-confession ade ngibuyela elangeni lanamuhla. Bengicela lisize ubaba ku-comment section. Limsize limtshele ukuthi engayenzani ngendaba yedivisi lelo eselibulala izihlobo kanye nezingane. So please don't forget to like, comment, share and also subscribe to i-channel. Ngiyabonga.